Prilikom izvođenja radova Hrvatskih voda na našoj riječini, iza njih ne ostaje ništa. Oni doslovno sistematski uništavaju korito. Pri ulasku sa teškom mehanizacijom u korito iza njih ne ostaje ništa. Sve ostaje mrtvo. Zatrpavaju virovi, poravnaju korito i ništa ne ostaje. Jednostavno, taj živi svijet u vodi nema nikakvih izgleda. Znači, na našoj riječini virovi su ostali suhi. Kako rade sa bagerima, to se isušuje i sve se lomi. Ostaje plitka voda. Kao klinci smo se kupali, skakali sa 3-4 metra u dubinu u tim virovima. Imali smo jesičinu, ostala je voda samo do koljena. Imali smo mali i veliki Vlaščić i tu ima vode samo do koljena. Veliki problem je što nam vodovod crpi puno vode, u sušnim periodima nema vode. Ovako, ovaj tok riječine sada je prebrz, priko ljeta ima stanku koja donosi alge. U tim algama i pastrva i rak ne može da opstane, jer alga i pastrva ne idu skupa, tako ni rak. Rak išće čistu, bistru i čisti kamen. Prirodni tok riječine bi trebal biti, a ovdje nije. Druga stvar, prilikom njihovog izvršenja radova, oni sve sa motorkom stabla sve popile, i lijevu i desnu obalu. I naslagaju, samo slažu kamenje, grote i trpaju. Tako da ta naša pastrva, rakovi, kompletan živi svijet nema uvjeta nikakvih da opstane. Prilikom sušnjega razdoblja ta voda se nikako ne zadržava, nema vode ništa da bi ta riba da bi ostala živa. Ovako, pri izgradnji ovoga jaza i pri izgradnji ovih betonizacije sve je uništeno. Tu nema ribljega fonda koliko je bilo prije, nema rakova. Znači, sve su uništili što se tiče za ovim zidom. Prirodni tok ove riječine je totalno uništen. Znači, zidi su uništili sve. Tu su bili prije putevi, gdje su kućni ljudi koji žive ovdje, imali su stoku, mogli su pojeti po vodu. Sve se tu radilo na domaći način. Ovako još jedna jako bitna stvar za našu riječinu i za cijeli ovaj kraj, dolinu riječine bi bilo idealno kad bi se sprovela kanalizacija. Jer puno otpadnih voda završava u riječini i to ju uništava. Na nekim mjestima još ima možda nade, ako se potrudi i društvo i ova naša lipa Grobinština. Pa ćemo vidjeti na daljnji tok. A kako ću ja objasniti mojoj curi, mojoj maloj koja ima 9 godina sada, kako njoj objasniti ako ovo sve zatvore ovdje? Kako će ona mene pitati u gradu, tata, zašto više ovo ne teče? Jesam ja kriv za to? Ili je kriv neko drugi ko nikega ništa ne pita? Toliko od mene. Riblji fond uništen totalno.